aba batambura umurembo rwa Kabale kusyahi batongoreza ofisi ya team chairman kandi aba babembirwe Nelson Shangabashija uri mukuru wa district ya Kabale. Ofisi je hirwe y'abahagizi ba Muhozi Paul Twinamasiko hamwe na Nick Kanyesije. Shangabashije uyabaye bembira abantu abayereka ngo nibesima habwa Muhozi okubahwera kwigura boda ya Katuna eyabirere mise mshuburo yabo. Muhozi kandi mukaba akesha Katuna muri Kabale yarugura kuzibana n'umwana abandi bahagizi nabo bayereka habwenshi barukunda General Muhozi. Ningore nakora appointment with anyone office iriho igwire location mwajireba address iriho you can always feel free to come. Ejo kwisha mu town ukaherero kwe munaka mwine office hanuya, you know sometimes tuza kuba turakorengana n'abajera ndibara tusindikira maybe like logistical supplies. Team turatayo kushaba kwitu mututwarire mu national office as usual. Kabale niyabaga regional center, so turashanga office yitu ebe regional office. Other new MK number 1 chairman ntumire kandi twende self independent. Abanyakabale ni mukuja mwirishi mwa ikurura mukatandika kupuraninga because today nara mwakora record yo no mwihanga abo kwa nyencha kare na MK naho nabireba na president nabireba owiti yo rikaguta Museveni nareba eminyeto ya Kabale n'abantu bakabale kibatandika gukora agaruke mamanda. Aha biro nabyo kwezi kwikoma mwaka go President Museveni akatungura Muhozi Kainerugaba ku rugahidara rya Lieutenant General okuza harya General Mbwijwire Gashaka Job na Manya Apuli.